Abenshi baravuga ko ari wari kuba mbere izo comment barazumvise wazifata mu gute muri rusange If I have to live my life without you in me the days will all be empty naho ugiye naho ushaka ukarekurijwe nta kibazo the night will seem so long with you I see forever so clearly I might have been in love before but it never feel this long our dreams are young and we both know they take us where we want to go hold me now touch me now I don't want to live without you I want it that easy away cool wind in my hair run smell of girly days rising up to the air I begin in the distance I saw a shimmering light my heavy my sacrifice I had to stop for the night then she stood in my doorway I had a mission babe and now I'm thinking to welcome to the Hotel California such a lovely place such a lovely face oh I pray you don't mind the Hotel California any time of year you can find it here rusha izindi ego kurusha inspiration yawe y'umuririmbyi Bruno Mars wa kabiri ndakunda ama technique ya siringi n'ubwo ari umukobwa mu Burundi ari Kidumu nta wundi Kidumu d'abord genre abaririmbyi bose baririmba live music genda bakunda bishu ego afizo n'aba legende kugira ubambarire kugira utambe kwari bwa mbere mbonye premize ko umuntu atamvye byo jewe iyi noti tunda yimerita byaje kutugira mbere ujya mwambara bon ni création yiwanje nariyumviriye ngira ngo bibanye n'indirimbo nashaka kuririmba ninde yaguhaye idea uvuga ati uzo kwitana ko ka dance gatoyi kugira ngo oya en fait iyo idea yo gutamba yaje muri jewe kubera muri ujya mwanya cyane non en fait nari na préparé kunza gukora ikintu mugasi nari bwabone neza cyari mugabo danse n'icyo kintu cy'iwanje avant je nari umu danseur umva byari byoroshe gukrea bifite ama création menshi Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe sasa bavuga ko muri yumze mushasha watanga kurimba cyane. Bon, yanagiye kinini cyaciye imyaka 2 gusa. Imyaka 2 winjiye muri carrière. Jean nanguye kurimba live music. Uririmbira. Uririmbira. Natanguriye Gitega, Kino, ndaja muri Rukinzo live band. Rukinzo Ingo live band. Ubu ni uririmbira. Yitwa amazina yiwe Eloi, irindi ry'ikirundi Eloi Espoir NZOYIHAYA. Amazina yose ane man. Aribye na abandi. Papa wawe n'umuki. Jean mu Murundi wahe. Umunyagitega. Mu Ruyigi naho gute kandi waserukiye Ruyigi. En fait bon papa n'umunyagitega mugabo nayo nyene ntiyabaye Gitega cyane. Benshi bazikora umunyarutana. Ama après aja mu kazi mu Ruyigi reje niyo navukiye. Neza neza he. Kwisanzu. Sanzu ndahabona tuni kidogo nyene. Aha kuva mu Ruyigi kwisanzu gushika Gitega gushika Bujumbura gushika muri Premisic. Byari bimeze gute muri rusange? Bon en fait navuye mu Ruyigi ninji Gitega kubera ishure. Ama après mejeje ndi muri terminal niho natangura live music. Nangurira muri Ingoma music band Gitega. Akorera ku ngoma. Yakorera ajya ku ngoma. Ubu ntingira bahara hindutse.
oya ntibarahindura haracari hano cercle naho ngira ni haruguru yaho cercle ni haruguru yaho so wiyumviriye gute uvuga ati genda genda kuja gutanta chance bwari bwa mbere muri primusike cyane we byari bya mbere aha ukigenda kwiyandikisha wumva ko ushobora gushika muri batatu ba mbere umuntu wese agiye muri competition aba yumva yiyemera akeneye gushika je sinumva ngo noshika mugabo ubona yishaka gusa competition kandi yumva nayo si cyizere cyo gushika ko abenshi baravuga ko ari wari ku wa mbere izo comment barazumvise wazifata mu gute muri rusange afite jewe nta kintu na kimwe nako nabifata kuko deja jugement yari yaheze urumva nibaza ko ahubwo byagenze kujyanye n'ibyari kugira ubambarire kugira utambe kwari bwa mbere mbonye primusique ko umuntu atamvye byo jewe iyi noti tunda yimerita byaje kutugira mbere ujya mwambara bon ni création yiwanje nariyumviriye ngira ngo bibanye n'indirimbo nashaka kuririmba ninde yaguhaye idée uvuga ati uzi kwitana ko ka dance gatoyi kugira ngo oya mfite iyo idée yo gutamba yaje muri jewe kubera muri ujya mwanya cyane non en fait nari na préparé kunza gukora ikintu mugasi nari bwabone neza cyari cyo mugabo danse n'icyo kintu cy'iwanje avant je nari umudanseur umva byari byoroshe gukrea ufite ama création menshi 5 millions muhira zo zikoze iki d'abord muziki zose non quand même mugabo umuziki ni uzi umanze kure mu makiyo manze uyubake uyubake kubw'umubiri bon yego byose birajamwe na ruderi kimuzanira andi mahera mugabo still d'abord n'umuziki twitege ko twabonye hariya bidaherera muri non quand même ntabwo nibaza ko ijya ari debut wo kubwira uje muri finale y'umwaka uza muri primusike y'umwaka uza urashaka kujayo ariko birashoboka cyangwa ntibishoboka bivanye na situation ko nizo bimeze mu mutwe wacu nke vision yiwawe wumva gute n'icyaye gicapo kiri kuri we muri muziki muri musique avec vision officielle j'ai vision officielle niyo kuba d'abord kuba kino industry nkaterera muri industry y'Uburundi ni carrière musicale mananje ngatera imbere nazo bari so no mwaka kuri wewe vyahe uyu mwaka ni en fait novuga ko navutse bushasha kuko meme ujya munsi wa finale c'était mon anniversaire ujya munsi wa finale yari anniversaire yawe mon anniversaire mba natanguranye n'ibintu bishasha bon yego nibaza ko ngiye gutangura kuja muri studio ntabwo indirimbo yanje ya mbere vuba kandi uramaze ko ntawe kugira ati propose avuga ati turashobora kuja muri management canke urayifise canke urasaba ubufasha kuko 5 millions nyine nakwiye kuba clip video irazivye yaba nawe bon oya nta bintu bya cyane bya management ndajamo nani office mugabo bon nibaza ko ubashaka gufasha abantu ntushobora kurindira umuntu nawe atacuri urifasha rero nibaza ko bibonetse ni bon bitabonetse umuntu arakoranya ingufu kabandanya bakasanga bagasahiriza aho warugejeje ni navyo byiza ndi turirimbire gato baririmbira ikigabasha nayo barijyanye baririmbye hari ijya naririmbye kuri finale ijya slow cyane twaririmbye y'abazose nawe swa if I have to live my life without you in me the days will all be empty naho ujya naho ushaka ukarekurijwe nta kibazo the night will seem so long with you I see forever so clearly I might have been in love before but it never felt this long our dreams are young and we both know they take us where we want to go hold me now touch me now I don't want to live without you the reggae ijya reggae two sounds welcome to the Hotel California such a lovely place such a lovely face oh I pray you'll at the Hotel California any time of year you can find it here yeah fresh expression canke ahantu buri ubufise écouteur bwo kumviriza imiziki imeze gute bon en fait
uririmba live music wumviriza genre y'imiziki myinshi itandukanye. Kunda kwiyesubira mu zindi nyarwanda canke Nje ndakunda indirimbo z'icyongereza cyane kurusha izindi. Yeah, Kurusha izindi. yego kurusha izindi. Inspiration yawe y'umuririmbyi. Bruno Mars. Wa kabiri. Ndakunda amatekinike ya siringi nubwo ari umukobwa. Mu Burundi. Mu Burundi ari Kidumu. Nta wundi. Kidumu d'abord. Genre abaririmbyi bose baririmba live music tenda bakunda Bishu. Yego. Hafi n'aba legend tout. So ni kaka jambo bwira abakunzi ba Eloi irindi ni Espoir Junior. Yohana ni menshi cyane. Neka jambo bwira abakunzi ba muri usanga n'abakunzi ba muziki indundi. Bon, abantu bankunda d'abord natangura kubashimira kwanza mu rukundo banyeretse muri music. Narabonye urukundo ntari niteze mu bantu. Rero ndabashimiye d'abord hama ku bakunzi b'umuziki nibaza ko bagiye kunguka yindi talashasha. So Jenny bazi ko tuzosubira gukorana ikiganiro wasuye audio na video zoyemeze neza biri fresh kandi vuba cyane. Nibaza ko atameze biri canke atatu. Bon, umwanya si cyane mugabo ni vuba ubyumva ko ari. Platform zimaze gutegura uzobishirako canke zikoze bitegura. Asante musaza.